Go yeah. Ariko 2025 kabisa ko hazasha. Harahiye. Mfite amaproje menshi narubatse naranditse ndaje. Indirimbo zageze umwaka 2025. Yeah, it's a big butt thing, you know. Yeah. Welcome back muri Big Team Podcast. Our big to the back. We back again. We back. Mitch. Yo. You back. Twagarutse dusoza umwaka n'abajinga Yannick na Chris. Yeah. Ngoma musoze gute na yahe mantuze yamwashitse ko kuri shawa muri 2024 ntacyo Nariya turangije 2024. cyane turi muri Ethiopia. Hariya muri Ethiopia umwaka urangira ryari? Ndibaza muri September. No, ngabwo ngo sinzi kuboro ngo ni cye gihugu kigira imyaka wasanga ubu ngubu niba tuvuge ufite imyaka tuvuge 25. Bo niba baravukiye muri icyo gihugu umaze kurangiza imyaka itarenze nk'itanu shepa. Muri Ethiopia nyazo ko bari bakiri muri 2017 cyane. Hena. Antoine barashika muri 2019. Ntibarabona COVID ari ibintu byinshi atarabona. COVID ntabwo yitwa COVID 20. Yitwa COVID 20 no. Hajya COVID yitwa ngushye. 19. Yariko ya 20. COVID yitwa ngushye bari. Yo COVID-19 bro. Yitwa COVID-19. Yeah. Oh yeah, man, ntabwo mbyemeye reka mbirebe. Yani 19 yitwa COVID-19 ariko yaje muri 20 yatangiye muri December. Yatangiye muri December. Ntabwo barabona COVID cyangwa ko COVID yitwa COVID 2000. Abasanga yitwa na COVID kabiri bo. Ariko mwebwe nyene minshi nyene ku kibazo yarabajije washitse kuki muri 2024. 2024 man, alhamdulillah nageze ku bintu byinshi. Yeah. That's great man. 2024. How about you nigga? 2024 deja je. Gushiko no munsi misi yose nawe nugura amaso nabyuka ngugura amaso. Iyo deja ni. C'est bless. Nibyo bya mbere. Nibyo bya mbere. Nibyo byanyine wafunguye amaso nagira ikintu ubona ibindi ntacu ibindi ni hanyuma mugeni nkibyuka nkafungura amaso nkabona ati ndacakanura nisa aso bundi umuntu Imana nago nyambi simbitekereza iyo byutse ugafungura amaso ugira ihe feeling uraryoherwa bro. Ivyo ntabyo yumvira. Yumvira bana. Ariko nigake bishiga byumva nivyo ari gihe mvyuka kabisa ni muri bad mood kayeri numva ari umuntu duhuye kwere na twashwana bro. Ani gihe mvyuka ewana naryohewe ewana nkaja muri douche ndi muri mood y'ibisa. Gusa kwere nyene rimwe ndavyibutse sinobesha ngo ndashima Imana burige gusa Imana irabizi ko mu mutima mba nayishimye. Uba wishimye warashimye. Simaka sohora ijwi mvuga ati Imana urakoze ariko mu mutima wanje mba niyumvamo nyene tu. Mvuga ati wow. Yeah. It's a bless. We Mitch utawimba umeze gute? Shaje sinzi rimwe mba soma muda ari different rimwe ndabyibuka nkavyumvira ko ari grace y'Imana hanyuma ntuze undi mwanya nawe kamengo navyo yibuka urumva. Ikintu cya mbere ukora ukibyukana iki? Nge ntabeshye phone yanjye irimo imiziki itambyuka nkahita nkanda stop. Ubundi life gatangira. Uryama na SMR. Ndyama ndikiyumvira ingoma kabisa. Aka kenshi ntushiramwe imvura nyishiramyo ndabyuka kare. Iyo ndi muri periode yo kujya mbyuka kare. Cyane muri summer. Muri summer kwa amacha kubyuka kare kubera izuba. Ndazama imvura ya danger kugira nshobore kuryama nka 23h. Shaje nanje. Manager ibyo bintu sinzi iyo mwabikuye bro. Bro
every time mbonye some nigga put that shit bro ndatwenga mana imvura ibintu by'imvura bashiramo hari nabonye atayipinga avuga ati ja pluie avec les orages tout ça hari ibindi ntuze baza baratora utubora tuza turakubita ukuntu gutya mwe murapfuye none ni burya amakuru twatubona nitwa tugoro tw'abana zatari man Paul ratwa ariko imvura irafasha man wala ubyuka waruhutse bien ariko none hari igihe ubyutse ugasanga n'imvura iri kugwa hanze ubyuka waruhutse tuvuga ati sazi je nshizemo akaririmbo sana je kweno nibaza kari phone kubera je nshizemo akaririmbo kweli mbyuka ni abari reve b'imvyuye urumva ifo kuyistop urumva natsi kari phone Chris wowe utukora iki mbyutse ni telefone man nico kintu mbanza gukaba arabuze numwe kweli muri twebwe atatu akongera telefone n'amazi cyarimo telefone na bouteille y'amazi ukanwa ariko ababishe koko nuko nzi ko ari byiza kose ariko ababishe byaza ababishe fo je ni telefone urana je niyo nshizemo réveil shiramo nk'iminota nka 15 nka 20 en avance kugira mbenda je kuri telefone kugira mbanze mvyuke neza manje nshaka nka réveil nka zine urumva hey man wewe ukunda gusinzira sishiramo réveil yo kugira mvyuke neranje utazasinzira siko kujya muri 2025 urasinzira ugakora muri réveil ukavuga ati reka njya iminota 2 kandi wagoswe hanyuma nushe mwindi réveil hanyuma ucugyamira mu room nonje mbyutswa na réveil imwe kabisa imwe nanjye biri 5 minutes before kugira manze nkubite kuri IG nkubite kuri Snap YouTube ninjye muntu checkinga YouTube mu gitondo checkinga YouTube mu gitondo siko buri gihe nisanga nafunguye YouTube Friday ngiye kuraba imiziki mishasha sohoze kandi kwa stage basohora Friday bara dropping abasana events dropping cyangwa album cyo kaja Spotify izanganya na album ba dropping nyene tu sinon je pense yuko après na marié yo kuri IG gusa YouTube kwishora kwa iyo mvyutse nkaja kuri YouTube harige ngwako nguri podcast man gasanga na gospel bro ugasanga kuri ryo era fo that's why nabahe baririmbye kuri mwebwe baranze umwaka nyavuga ati umwaka kwera narumvirije sana baririmbye ubwo se sukureba kuri Spotify rap akongeye yarambeshye barabaje barambeshye nasanze nakoresha Spotify koresha YouTube music umukliya wa YouTube wenyine bakwisi ariko YouTube naje rimwe mu muziki ari muziki niho nkunda kurabina shipa indirimbo ya kubera kuri Spotify indirimbo utayironde ntibashobora kuyiguha like indirimbo yo za Sauce Friday ushobora kuzibona kuri Spotify direct Glorilla na Nodia na Sexy Red barazigo niwe warinze kuri je Nodia uyu mwaka jewe umuntu yavuze kuri jewe au niveau international navuga yuko Boss Madrol twumve nk'undi muntu ya Boss Madrol navuga niwe muntu yaje muri uno mwaka kweri wana stream yiwe yarashimishije umwaka umwe wonyine muri uno mwaka 2024 we niho yasoya gusimya nyaruka ya umwaka uranyaruka bro harya ngiye man ndi gushaka umuntu numvise namuze wallahi ariko tugiye mu bantu numvise sana King Von of course arimo NBA Young Boy amarimo abantu nk'ubu basohoye imiziki umwaka nyene ntuze abantu basohoye imiziki no mwaka ikankoma kwera man of ni Boss Madrol kwera imiziki uri kuvuga myinshi tugiye kureba jemvuze umuntu basi novuga ya dance hit ya dance après Kendrick Lamar yali not like us Kendrick Lamar aha muko muvuga indirimbo je niko mvuga kuri jewe abartiste banje bankomye kwera
reka mvuge muri international au niveau international bon ndetse tujya no mu Burundi no muri Afrika no mu Burundi no mu Rwanda hariho like states hariho abantu numvije cyane kweri hariho Boss Madrod hariho King Von Dilo ni Boss Madrod King Von na Skilla Baby Skilla Baby namumvije sana après ukurikiza nyine bajya bari leader basanzwe bahari bacuca bahari hamgiye dufate nko ngaho nawe muri Europe Central C Nino na Niska album yabo irenze La Mano La Mano na wenye mwaka uno mwaka no muji bita Boss na Boss kabisa Boss wa mujafsa kajwe gato yuko agomba gusa na ntuze afite bora sapasa fita nagoze kuririmba no muri France wapi kandi no mu Faransa agomba gusa na Letoman hari ukuntu avyibusha ukuntu kanda kwe après ungiye muri Afrika hariho kwe Nigeria kweli Wizkid yadukubisa album y'umwaka kabisa album y'umwaka mbere kwe Wizkid ya album maze kwiyumvishira magana ni gamba ndamuonyo style ya Wizkid kweli sinzi ningene nshaka kuyidescribing nta numwe ayigira ni wewe wenyene urumva ni wewe wenyene yigize après ugiye mu Burundi mu Rwanda tura mu Burundi bavuga dramati akuziko naje kureba nsanga umuntu guziko mu mwaka yasohoye indirimbo imwe se na EP aheruka gusohora EP ijejo bundi ndavuga avant yari ingoma imwe ariko mari yafashe umwaka wose ingoma yagiye umwaka wose kabisa abantu bakiri kuyumva anantuze na David kweri ntago ari mu Burundi wone ni niveau international tuvuge niko mvuga mu Burundi amusha mu Burundi kwari Melanin Boy wamujyo muri Olio yujyanye DJ Fernando bose ko nibo bantu kwe n'abakiri na Kirigura Daboje bagize umwaka bien atama kuvuza abasani bose n'abasani bose December papinze muri ntude muri 2024 canke umwaka uheze hari umwaka uheze urasaza yagize yasosa umwaka uheze numva ndumva ari muri 2024 après 2023 je sais pas c'était l'année passée alors après Rinoji of course umuhungu wanje undi wone musani wanje mu Burundi n'abandi bose na Satubi yarageze umwaka wa fresh yarasohoye ingoma za BM no mwaka ijya abasani bose wabavuze nabuze ituvuga ngo abasani bose n'abasani ba dropinze nyene ugiye mu Rwanda bagize umwaka kuri active mu Rwanda Melody avuga Melody no mwaka wapi hari ukuntu yarari muri pause novuga Krisizi Munyakazi easy Munyakazi aba jamaa imvye jugumira ni bande yani Krisizi na Philippines na Kade uko ari Krisizi Kade baragize umwaka wa bien sana no abaje hamwe na Bruce the first muri rap Bruce the first yaradropinze kweri ibintu bya Bulldog yaragarutse aziyo trap yarakoze mu uramuniga zigo manije usiko uramuniga afite audience idahuye n'abandi bantu bose hari ukuntu afite audience yetu ahantu hose ni uburyo uzana Tough Gangs ahantu akugasanga hari abantu ba CEO uri mu murezi mana bro umuji arakubita sinzi bro kandi niwe muraperi nabonye akubisha ibintu vya drill n'aba bibi bemera man hagiye yufatishije aba bibi bebe fana ziyo trap yigeho cyane bariho bro nibaze bro umuji usategezwa ko ari branch kwe abagisaba ko bari umurakare bro ariko n'umuntu wo bro no muraka ararenze tu abandi
gusa man indirimbo ari hit ni hit man abantu bose yari hit abantu bose barayumva man en general deja tugiye nko mu Burundi barakoze cyane no mwaka much respect abarundi barakoze usumbya abanyarwanda sana true abanyarwanda bakoze ni babandi nyene tumenye bakoze cyane abarundi bakoze cyane nta munyarwanda wa dropinze indirimbo zirenze 3 ndumva eshatu max uretse nyine abaraperi usanga Bruce yashyize kuri EP ngome 5 ariko nyine ukari ukuntu ariko no mu Rwanda nta abantu bari releasinze cyane twibagiye kuvuga abasauza kwe South Africa abasauza kweri baragize matrix y'abantu benshi abasauza mu en general kuri arabana Chris Brown muri irya ntuze akagira amapiano yo ameze nabi arisha abantu amapiano ameze nabi fo umva dusubiye kuri cya kibazo cyacu ya boro Michi yavuze uyu mwaka wageze kuki some black inde wewe okay apana wageze kuki wari umeze gute good warafailinze warawininze no sinavuga yuko wari good cyane kandi sinavuga ngo wari mubi cyane wari hagati gusa hari ikintu nyene tunashitse nshimira Imana sinshimye kukivuga nyine cyo kintu turakinywe zari kintu nashitse icyo kintu biturakize icyo kintu agomba kukitubwira twicaye ahantu hafatika ahantu hazima kabisa nagishimira Imana sinosha nta bintu byadanje no kuba nyene nkihema nyene tu ahantu umwaka wari tough kwera sine umwaka waje baraka waje barakaya waje umwe amadison menshi urumva yego kwera gusa nibaza ko ibintu byose ari uko nyene no mu mwaka ushaka kuvuga ati nzoshika kuri ibi gusa ha mu mwaka ukaguhamburinga ubwo ati garuka kandi tuvuga ati ni Maya nagiraza kuribaza urumva nibaza ko ni juste experience uzuragira ko ntuze umwaka uze ukagenda true nonje muri uyu mwaka akantu ka mbere kanshimishije sura kazi ka big thing podcast nivugo nyuma y'igihe kirekire tubivuga twavuze ati okay none reka dutangire ni fresh tuze dukora podcast kandi byagenze fresh urumva iyo ni success ya mbere kuri jewe umuntu mengo haraciye umwaka umuntu mengo hamaze igihe kinini tu guma nanyaje mvuza akoma tumaze nk'imyaka 3 ahubwo twatangiye mu kwa gatanu mu kwa kabiri mu kwa gatanu nagiye kure mu kwa gatanu mane ejo wundi bro ariko urumva ako ka big thing ugashyiraho n'utundi nyine turi private ariko sava ntabirenze kubera ko umuntu buri gihe afite inzozi za danger uvuga ati mwaka none ariko nyine ibyaje bari ibyo mani tu ubunye turavye tuvuze kuri big thing nyene ubona wari witeze kwigera aho unyigeze canke uravyumva nshaka kuvuga ni yes and no kubera ko icyambere big thing mutugiye kuvuga ngo success ngo chepa imibare nashakaga ibiki n'ibiki imibare twashakaga urumva nago byagenze neza 100% ariko ushyizemo logique ni byiza kubera ko hari umuntu ayibona akavuga ati borose nabyadanje n'iki ariko ingiye ni bibora abanyarwanda n'abarundi bataramenya kandi nibo audience yacu nini so abaje deja nabadanje nabari big kubera ko we started from hasi kabisa twatangiye neza dutangira no kuba kuri zero aho tugeze rero urumva nahadanje niba ufite abantu 1000 bagukurikira kubera ko abantu 1000 ni benshi man uzubashyize hano muri salle cyaburi wese akadoheza nk'amayeri 10 ndabyo man je mbona umengo ni fresh kubera n'abantu ubona nyene bakwaragira ntuze bari kwaratera imbere ugiye kuri ama background yaho usanga bari bahari kuva urumva kuva kera ifo perseverance mu kintu cyangwa ikindi kirenze rega big thing icyo nakita success irenze izindi nuko mara ayo mezi 10 ukora bro nibyo birenze kubera ko man wese ni ibintu bingahe wagiye utangira nyuma y'ikimwe rugahita uvuga ati wapi cyane iyo tugiye gym ujya gym uvuga ati man ugiye gushyira akantu byatari
iminsi 3 ati si kandi uhuka umunsi wa mbere ati nzajya nambara imyenda cyangwa nk'abakobwa ujya bambara nyashi ugabanya uwo muhasho papa ariko mani nyene ibintu byose ni umva ibintu byose ni pole nyene ahubwo 2025 niyo tugiye kwitegura nyene tuba turi 2025 plan yawe ya mbere ni plan yanje ya mbere ni ku minimum minimum 100k aba subscribe a big thing sama amanuza menshi kwera ama projet menshi ni menshi ahubwo bagira subscribe n'abatayigira mu partage kabisa inobol mugiye kubona ihinduka 2025 après nyene uko ndabivuze ntawuzi nyine ivy'Imana itegura me uko ndavyipfuza nuko nibaza yuko ibintu byose uko tubyifuza tuzanabikorera uko tubyifuza tuzanabikorera tugiye nyine kuza tubaha ibintu byinshi bisukuye biri big kabisa kandi nta majambo abantu bose azashaka guca kuri nuze abantu bose bashaka abantu baze bari dutere story ntabwo use ntuze story yo kuvuga iki kintu cyaco cyose kweri urashobora kuza kuba big muri big kabisa for real nose niyihe tuvuge ugiye kungira inama yose nicyo wambwira ati yo muri 2025 be like this ndikuvuga ngiye personally nurebe ngo turi muri big thing no nk'ibisanzwe turi kumwe nk'umuji wanje wangiriye inama bivana n'imigambi ufise no nta migambi niki ukaureba umuntu ukamubwira ati yo uri gihe uzamere gutya apana too deep okay bigire umuntu wari we wese apana ngiye kwako giye uri gwitora utandasa please tangura bishura please natanga bishura Chris uhebe navuga gute ngo hebe ikimana binzoga barazogwa heba mayoga baheba mayoga uhebe yo apana ngiye se nzoga ndikwambwira cyanke wewe ndavuze muri rusange brakome nk'abahungu abahungu muri singo mureke kwiruka inyuma y'abakobwa atamafaranga mufise man ibyo biri personal hari umuntu uri kuviza ndakasukwi nicyo cyambe je n'amambere wabagira ubwo ufise nyene yindi vision yiwe c'est bon. Mais start chasing page before, man. You gotta chase that bag. You gotta chase that bag before. Yeah. Cause here I was a good kakan. Boss man drone yigeze kavuga. Ati yo yirutse inyuma y'abakobwa. Amahera ntayo ufise final. Meyo yirutse inyuma y'amafaranga. Abakobwa nibo ahubwo baraza mu nyuma. You know. muha pressing ana gute amafaranga mu buzima bwanyu. Jewe. Ya kabiri. Yes. Havuye iki? Ubuzima. No, ata. Ndayiha plus ya gatatu. Ni byahe biri. Cyambere ni Imana. Cya kabiri ni mu famille. Cya gatatu n'amafaranga. Okay. Ibyo birasanzwe cyane man cyambere n'ubuzima bro. None Imana none ashaka kwadakunda ubuzima bwiwe. Imana yifise ubuniga ubuzima buri kuri risk. Icyambere none Imana ubuzima buzi imbere y'Imana. Ibyo ni deba abandi man nose yega hari umuntu wawe kutureba atabyemera. Ubuzima buri pressure. Ubuzima nta namahera uguga ugomera menshi. Cyemo bimenye reka nyene Imana yifise bro. Wewe n'ubuzima. N'ubuzima then Imana na family cyarimwe biri kumwe. Umva habuze itsindo ndi wa gatatu se kashis. Wewe umugore azajya Mwangari akugira Maria jenje gituma man. Yeah. We michwe oda yawe ni gute? Sanje ndibaza amahera aza
nk'ubwa kane cyangwa ubwa gatanu ubwo nyine dukubiteho je nibaza apa ivyo mwavuze Imana ubuzima famille ikiniki nibaza ko ari fresh kugira ama principe n'abanuze nyine ya ama novuga gute nk'ubu urashaka gushaka kuba ufise nyene gushaka amahera cyane urumva bakagupropose ibintu bitari mu ma principe ya gusa ko ushaka amahera cyane utegezwa ku breaking amantuze ama principe ya kugira uronka amahera ayibona ya nibaza n'ivyo nshaka nibaza ko niki kiri imbere aho niba cash tari 3e ubwo ikiri kane ni principe ya ubwo iyo principe igomba kubera henge ndabwiye kwana amahera rimwe utagira ama principe amahera rimwe araku breaking urumva true araguhindura urumva ikiniki urumva iyo novuga gute iyo wibagiye ama principe ya ikiniki ni usunwa bitari mu buzima mu buzima harimo principe parce que ubuzima bugomba kuba afite principe no ya gusa hera henda ubuzima twavuze nago twavuze just kubyuka ukabona uri muzima kwa ubuzima nyine kubaho you see kwitaho tuvuge niba umubiri you see uzi imbere y'amafaranga oya je nashatse kuvuga nshaka kugira ama principe manini yakurusha uko nshaka amafaranga urabibona urugero rwa principe après ivyo n'ibintu biri naturel minji wapi ndabwiye kuri wewe urabona ko bitari normal kuja kwiruka amahera kuja kwiruka inyuma y'abakobwa atamahera bafise gusa ari abandi babona kari katari ibinyene nta mahera bafise bariruka inyuma y'abakobwa n'abatayishaka guma biruka inyuma y'abahera nuko nyene bameze urumva urasa ama principe badafise exactly une exemple shatse kuguha non après twavuze ibintu biri importantement enfin kuri jewe nashatse amahera ndayaha place iri inyuma y'amantuze niwe classement yawe ni gute amafaranga azamuka ikibanza ashaka ngahe basi cakane umva man wowe wagombye kudetaye ibintu twe twagombye kuvuga ibintu biriyemo kubera wewe nk'ubu utanguye kuvuga ivyo je nosha ntangura kuvuga ati icyambere kugira nyene amafaranga azi nyuma y'ibintu dufate comportement ibiki ko ari umuntu usanga ufite amafaranga gusa comportement atari nziza urumva ugasanga yego niyo famille yawe urayifise gusa comportement si nziza nta mafaranga nta nukuha umuryango wawe nta ufite amafaranga yo gaspilla tu gusa ufite indi comportement imeze nabi aho ucuja mu bintu vya discipline ucushiramo ibintu byinshi ndaguha example on a par exemple yo hari aba revolutionnaire nyene dufate nyene hanyuma hakaba hari yo nyene dufate nyene je ndiko nda revolution nk'igihugu iki niki prise n'umuhaje wanje iki niki umu up wanje niyashaka kunyicisha canke iki niki azoca kwande azoshaka kwa Chris azoshaka kumugura urumva ntuze azomupropose nyene ntuze we principe yawe nukuta utakemera to be nyine ko bakugura ko exactly urumva ntushaka kwemera ku breakinga ntuze urumva ikibazo mbyo mana bashyize iyo après aho onye n'amantuze namaka ari different urumva ishobora kuba ari ka yariyo yose ku kantu gatoya gusa gatuma ntuze ukata mu byo wari mu muntu humanity yawe bishobora kuba atari muri iyo ka ashobora kuba ari mu kantu just gatoya nyene ukavuga ati naho je ibintu ntari ndabishaka gusa kwansha amahera reka ndabigira urumva shaka kumenya nyene kubaho nyene ntama urabibona usituma nzana ikibazo kuri wowe what is kubana neza n'abantu kubana neza n'abantu nibaza kari kumva umuntu gutahura umuntu nibaza kubana utahura umuntu mubana iki nibaza kabari sinzi kubana neza bro umuntu nago bisa kumutahura buri gihe Chris wowe kubana neza n'abantu wumva bisoundinga gute no gukora iki kwa kubana neza n'abantu
sinzi kweli uwo tutabanye neza ntitubanye neza kweli. Okay, umuntu mutabanye neza abameze gute tubivuga uko umuntu mutabanye neza yene umuntu mufitanye beef tufate nka beef ariko atari beef y'ubuntu bw'ubucucu umuntu mufitanye ikibazo nyine kiri ku mutima mana pana nyine you see ari ukuntu mba afite ikibazo na Mitch ari ukumurira nkavuga ati cya Mitch se ariko nta kintu twapfuye icyo gihe ntago biri attached naho ubundi iyo biriho kabisa nuko tutabanye neza. Shaje sinzi kweli shwana gakiya n'abantu urumva nyine bikora gute kugira udashwana n'abantu easy nani bigira ntashwana n'abantu parce que abantu sijya kudekona abantu barakudekona no uramindinga ama business yawe hanyuma navuga gute you don't just give a f umuntu shalama ni fan ivyo biri murumva ku mindinga business yawe kugira sorte que dufate nyene ugarda nyene ntuze ndati ugarda nyene parole yawe ico wavuze par exemple wa promesse ikintu nk'umuntu iki niki ugira nyene en sorte que nyene ndati Chris nawe nuko kwa nyene agenda ivuze kubera dufatera jewe nk'ubu iyo mbwiye ati man uyu munsi n'uyu uzokora ko iki ati nta fo ndashaka tubonana dukora iki urumva avuga ati okay ntari dufate n'atabari nk'ibintu nyene vyatari gusa nyene ukasanga dufate nk'uwo munsi nyene wari kurondera ikindi kintu ukora iki n'umwanya nyene tu urumva ni question y'umwanya nyene tu kaje usanga nk'umuntu aragukatiye nyene iki ntanakubwiye hanyuma canke urayibona arakuretse uko nyene yanavyibagiye nibaza Mitch ahubwo Mitch ni good example y'abantu wallahi Chris wowe kubana n'abantu neza bigenza gute bro je kweli abantu kweli tuzinanye n'abantu duhura uko nyene wrong abantu benshi duhura umuntu mubana nyene tugatwenga ugasanga nyene umuntu dufata nyene twahuje rero muri ico gihe rero iyo umuntu tunashwanye harashaje moi je m'en fous gusa sinshobora ko bro nta nzigo y'inzikira like mfise yuko ndakubonye uri nko mu bandi bantu of course nashobora kireza ari ikintu wankoreye kabisa kibi iyo wankoreye ico kintu ndabikwereka ko ndakwanka bro njyewe ndakwanse kweli ndabikwereka nkabwira bro you a bitch for real man nawe urabibona kweli naguciriye gusa sino je nta bantu dufitaniye ama beef pour le moment nawe ndakaska naguciriye kugira ama limite n'abantu like kumenya ama limite yawe ku muntu nyene iki urabibona ça c'est important yeah nibaza kari kumenya kubana n'abantu yeah that's important no nko kumenya ikibanza cya buri muntu ntaje nk'abagenzi benshi kweli hano ushobora kwibaza ati twe turabagenzi ukuwundi ariko ugasanga muri jewe no umunga afite talent man abafite abantu tu just wicini turi kumwe bro ngaho twiruke na bintu byinshi yeah for real ako nabyo ni fresh nyewe ukamenya amalimiti nyene no kubahana nyene tu kwari yeah jewe kubana neza n'abantu ako bijya komera n'ibyaye ariko mu jobs ama beef menshi ayaye ma beef na beef bro so benshi ya no modera baramurashe ndagazina dira beef gira man na beef gira ahubwo ngira to blague turimo beef you see ngira to blague turimo beef uba bide kugira dufitanye ikibazo kandi ntacyo dufitanye ndimo nikinira ma kuko nago twahura ngo iyo duhuye bita birangirira aho ngaho ahanje haba habura just ko duhura gusa iyo duhuye nta kibazo gifiteho biba byaragiye ese ko nyine ako kaboro Mitch avuze ka respect bigomba kubiri baye n'abantu neza cyane ni nacyo cya mbere man umuntu ku respect abantu na understanding nyine umuntu kumva ko niba umeze gutya umuntu nawe atagomba kumera nkawe iyo mubanye you are different ntabwo uramuforsa kugira amere nkawe cyangwa umere nkawe ko kugo muri wowe nyine abantu bakurabira hejuru man
nakugize iki urabona ndagufitiye amahera iki urabona aho manu ucumubwira ati nyatike ndanye wicana tijiyuja sha rero tugira inama abantu ko 2025 tubane neza mukundane no niba munabona niba uziko ubanye nabi n'umuntu umureke yigendere ureke kubana nawe nubwo ndabwira hari abantu for example abantu bakora muri za Carrefour mu magasi bro rimwe uragenda iki niki ubwati yaneka nyereka amabon manier iki ni uramukanye avuga ati bonjour kazona umuntu akakuraba gutya ntanagusubije abo barabana nabi ariko jewe ndakuramukije rimwe kabiri ntusubize shaho itabirangira naje ndagusuzugura tu la prochaine fois bishize kuko bari minzigo kandi nacyo mwapfuye cyo mumengo ntushaka kuramutsa n'abazukurikira urumva n'ahandi ugiye kugicumengo ikibazo keri na n'umuntu urashobora kubugendana n'umuntu tufitaniye ikibazo gusa wewe we still no nta mpamvu man ko iki kubera mbanzi nta bugenzi dufitaniye cyambere bwinshi urumva meje nta mpamvu yo kwivanga hagati y'ibintu byanyu babiri kwegeye tumenyana je nawe uwo muntu ntiyarari mu kivumo umwe wese namumenye ukwiwe no kuba yagiye nyine kandi no kuba yagiye kivwa yagiye batinzira nuri nago muri connected voilà je ni juste nyine urumva ntabwo mfise bwo kubura umugenzi kandi nyine urumva sinshobora no kwiruka n'inyuma yawe ngo nuko you know change ngo ndakuvuze mu bantu ngo funga ibiki n'ibiki tugihuza nyene warandekone umuntu akambaza bivanye n'uwo muntu ungene ndamuzi ndashobora kumubwira ati ajya mu giarande twara gusa sino mani nta gwango kabisa je nakubonyana nakuramutsa koje you know true on reste des humains quoi no 2024 ni gahunda no kubana neza n'abantu twese 2025 bro je murasiga mu mwaka none ndisubiza umwaka ndigira muri Ethiopia kinama imyana nabagira mukundane tu n'ubundi nta myaka ijana arashaka kudura mu buzima oya 2025 tubane neza n'abantu ahubwo twizihize mu tuwishinga abantu mani umwaka mushasha mu pyagara mu buje ntubagenda ko baratubwira baraturiye uyu size baraturiye cyangwa twarahuriye twarajyanye je twarajyanye no hagera minute tuzatwarahuriye mais we still good vibes kabisa kandi tugumane nk'aba big tube no n'aba big benshi cyane tubyare aba big tugira abandi iyo ni ntuze kabaye iyo ni projet muri 2025 kabisa big aba big bazoe babaye big kabisa tube big kabisa no mu mubare turi big cyane yeah for real so kandi abantu barakoze babanye natwe muri 2024 mwaturyohereje umwaka uzi kubona utuntu twari turi kudoga ukuntu wishima I wish you your feeling so it's a big thing turabakunda bless mwaka mushya